Ki Nongilam Jong Hills Farmers Union Central Body hapo kejingilam Jong General Secretary uba Alfon Bot Karsentiu baru Presiden Jong West Giant Hills District uba Mutshwa Thaba kilalet bania kendu barak sunan dak jingtho Hakmat Jong Deputy Commissioner ke West Giant Hills District uba ABS Solia IAS ban penso ye kejing e Jong Kinong Rem kibadan ha kitain kapon kita kinong ilam hadin makilawan bania kendu ikinong rem kibadan ha barato bat mukro ha kesetrik ubanai April ahrajar arpulai bat kila yoru yakalat bani keren bat kinong rem jong ketika tany kumtara gejing sokhya halor gejing e jong kipaj ba nong rem kibadan ha kita kisinong kapon kaseng kalawan ra da gejing tho bat bani keren ru ban ai gejing ida ke bakerpang ya kipaj nong rem jong ketika tany Hakmat Jong Deputy Commissioner na kaliang Jong Deputy Commissioner ke West Giant Hills District ulak penpau ye gejing sokmen bagi nong ilam jong kinong rem kilawan bani kendu yu halor gejing e jong kipaj nong rem ketika tany kapon kumtana kalian jong uru ulak ular baun simkia halor kena kejing e jong kipat nyong rep bat ban airu ye kejing trilang bat kiwipat kitanan sorkar ban penpoi ye kilat jingirap sya kita kipat nyong rem hamukro bat habarto hadin ba ngilawan ya kaban ye kendu ya kinong rep ngilayo ro ya kaban skam ya ke unit apa borato hadin bengilawan berdisit ya kinong rep apa mukro ngilayo ro ya kaban pelong ya kamiting ban ya syong menyepekat ya kejing e bagi ya kendu hadin bagi layu tu ini ba dang hari ini ki tayo ki belale na kaliang jong ki office na kaliang jong ki kulit Assam ki dangwan ban yu kejat hadu kesenang mukro lai tadi ki kali de kejungwan jong kini ki kulit na po Assam kala pen syong siir ya kinong syong senong hapo mukro badai halor kata na kaliang jong i hadin ba ngilawan ya kaban kendu ki ngilawan ra da kejing tho mentegasni ban ya kendu ru ya Deputy Commissioner jong ka West Giant Hills District iba Solia ban pensngau halor jongi ya kaneka jinge apa kinong rep jongi ya kendu khamtam bagi dan ya kajung shosir kaban ya let sekini ki ban let rep ka ya ki jakarep ke jongi ki badan hangi hapo boda pakasa jadi halor jongani ka jingjia aba lai benai menchua ka jing syasiat yap ke jongi para nong rep ke jongi hapo mukro te dena lor kani ni layo ru ya kabangin ya puliu jungmut ban ya perkhat ya kikam kibede kam rap kam riang hot na kaliang jogi nong rep jongi kinong ba mentala komba khadwi khat arsnen kim jiyo su ya kinu ki sembai na ki department di boper akabe de batatul tapet jadi nomor kata kadau ni wan ya kapan tepat di ABC ba lingba ka concern ke jongi in pha shop block city block office banin kliu ya kinong rep na po mukro bat kumjuru na po barato bakin rung lang hakalis jong ka jinjar mission te sabat kiwi ru ki mat ki bangilara mentegsni kenong hakabide bat kini ki kulit ki badan hangte hapo haite jaka darah na kabenta ban up ban pinsingan ki nong rep ki jongi niyo i bahag ki kesni bakamlong na jaka kabada i shongkun na do kata-kata kamar ide tang iding trap iba suda ada slap ru karungum sapo na dawan perjong ru babli kini ki kulit ki jongi ke kinum yo kia lane kinum yo jaka kabakenri dengan yalade jadi nomor kata-kata mentegasni iwan bantu ngau ye DC ba nakaliang jog police department kin shimkia ba adis kin ai ya kajata kaba kini ki pulit kin yo benri dengan kaba idei kaba kin syong kum kita ki para beriu ke jongi jadi nomor kata-kata halor kata kajing concern bat sakawai ru ni snopia halor ka puli putih kaba nomor 100% beriu ki bas kinong rep ki basyong hangting ko mukro kidei kinong rep jadi nomor kata-kata dan yo ru kajing tip ba yo ru kajing tip makadon kahe ha ka percentage jong drop out student jogi kena kiba sa hakate ke dong kathan jadi nomor kata-kata da kajing snopia ka jongi nila request ya Deputy Commissioner ba insympia halor kani banya keran ru bat ka lesi ba education department ba namar hangte ki dan tang hadu kelas 8 ke lada kumnu nakini ki hindru kali ki school ba nakaliang ka administrative ki deban upgrade ikini ki school sa ke shadu sa class 10 nang ban pensuk ya kini ki nongrap ki jongi ki kun jogi nongrap ki bapuli hakiti ki school kanang makin nom kam shu ban mi na nasional lesi ki ban le burato kani ban le chapo jowai ban session long tepter today halor kini ki concern ki jongi ni nakaliang jor his home union kumbangi ai ka kular seki para nongrap angte ya po mukro kunju aborato baka hills home union kan don ringkat batkan ai ka ti kaman ka diang na ka benta ban kentiu ki para nongrap jongi ha kejela badru halor kini ki baladeb jia ai ki baladeb jia nakaliang jong ka hills home union minum songkhat hendre nginang ya kursiu lingba ki department boper ban poi ya kilat jengarap badru ban kentiu ki para nongrap jongi ki badan hakithan bodar
hangte hapo mukro batkum juru shaki beki bodar hakari si jantia batkum juru shagara his hawat nakaliang jong bisi kita sini ilapan pau di sukuman ba nakaliang jong hills farmers union mengidan ya kami ka ya kami ke dikli kita kinongrat di time border nakaliang jong ini ilapan sngau ba nakaliang jong iru idan ya ka jong sokya kamtam ni kinongrat di dalam kilanas farmers bat kunjuru nakaliang jong ini ang ba insakat di department di pokok ya bat kamtam ru banpa daga jong tho syapo blok nang by include dan ban kentuk di kinongrat apa morato dan apa mukro nang bakinong beneficiary naga benta kaneka jinjar mission kata kaneka by semua nak yang ini but akabede bak education but kini la jenyerap naga benta di nongrat ke jumnya kita di border naga yang ini yang long by employ dan terilang bagi member jumi naga West Jantian District badru banang kecil di para nongrat ni si nagaliang yung Hills Farmers Union yung West Jantian District da yung HM Commissioner yung pasnya itu ada jenis bagi nongret yung HM di dagat hai baru pro tambah kama layu gujia wa di musim dulu betul saya tidak begini kerja dan kapur nagaliang yung Hills Farmers Union korupsi yang kaya itu ya nongret yung ni tuan mengetai ketai kapur tua kan keporjo cak pendiki lagi bor sorkar yang ke Assam akan tahu yang kiki ikan cak pendik borwa lailum laiwa cak pendik borwa lailum yuk bau kugap terkait dan ni dah yuk icem bukti komisioner yang West Jantian District beda ular le baik di gini lewo ya grelang lo police department bagi tuan di lain department itu waktu menurut ya ke time border di kata mengenai tahu bahwa Manipur hi UM gejing ya kejialnya UM gejing ya siapa jemut seperti di nongret UI naga West Jantian District wa di nongret naga time sang ini siapa menle wa yang lang ini General Secretary yang Central Body Pak Alfon Bakar Sitiu wa nagapor jo lai sem nongret nagapor jo imensium ni nongret hari ini budak le lang yo biar lang sem pro yo sem ni nongret yang katai pro lang le secretary yang ka chef ni dua jenderal sebagai advisor members yang ni diwada yo sem ni di sini itu semua dan sejak di yang depan dari yang secretary ni pulang ni ke India ko ay ni ko ni